shema ba me ma wunyina ajo Emma Mwakwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso so wa mamu samwa mesaka na numre bi si hu adwa na me de ba so mu Kasiebo ni nya da frapuo ye mantam no emo Achem abu ba bia metie aya Kua Frakoma Studios Kua Frakoma ba tampani studio na metia me ba be chene srani abasa ade amawo Ghana adeshema ba sabia di bai ya boaboa no firi kwadwo apel Kasiebo dem dia wo betia bi ene se owura bi a wakwadre ewo sikasa huntutue mu de atudwa ya wo kire bu se na nado dan kwaku fado nyomo de egu akwamu no ebegwa ye pa ma ho ye hia ye komu no ya frimo sese ye kasa so nyame adoma wo kina National Farmers Day bekoso awabue mantaba enam so mampanifo bi akasa ede afa ho ensafu from so better say rent control for etu eye efiewura nomfo na wo ye fiewura chan waso asem we emu doye papapa ena wo kopiam awo Brim Central Municipal Assembly ni mu abusuya suku ketemwa get out of wa chọchọfo ni bi wonom akwa bato so na wo sasa bato no ekosi sen mi di mu nkire mu nyina ebeba besomo ewo Kasiebo yi emo afe mamefa sedano ema Bimpoma Plaza Hotel Jubilee Hospital Alhaji Hankuri Enterprise Jumaku a ekura mu ene enumre yi ena mabobo so ede amawono na busuansama midi beso no any information centers no bebro aduonum ena eto apetimu so betimi akere wadwen 0594 841044 0594 841044 YouTube ni Facebook so nya yedem enti kwa na de wadwen che na kwa agogu wo ye bekenkan ni se wa ede amawo mi ameba je Ahenkan Kasiebo ede amawo na enumre midi Afia amprofowa afa Ghana de shema bensam ya de mo vemu dwetem na yatesem se Edem Kane board chairman Edema Ghana Revenue Authority Aya Professor Stephen Adey what the ensemble sha na what the Ghana mampeni His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo say enyoma hu drodegu afempinu ni adumye endra aduonum ensa budget ni mu ababua pa meche 2023 budget no wose enyoma ewo mu no ya enyoma ababua ema Ghana sade sese kasam no agensrepe no esabe Jan Nanswat yesi kinken Professor Stephen Adey what one in Samson watch say no abai we ya wote so nyoma bebre no a ena ode agu akwamu asese say abai no hwe so odi so ye pa babo ye na wose afipinu ane aduonum yansa 2023 budget ni mu no ya ka ni pefe wo mu say eya abai kra chimpanifo awuranom ya yetuatua wo mo fu wa ma mo free coupon bo se kwabrane waji di coupon wodi akwa bufu free ni nyina aban no aka wo budget num se one fa sa de so ne so biem wo betua 50% na aya wo mo so atua 50% wo sa de we nyina aya nioma ebeboa ye papapa ema oman sikasam no agira brane Professor Stephen Adey wo wieni nsam no se abanya wo bu man ade ba ko pa na bia betimi edi atale no ho abekase wanya ni ye eno a enna so afododora wode wo mu ebu man wo so no de eno pa na ase do so ma no a enka ba ne te so anka beye enka babu ye na se wo yi asoafo a wo mu do so ni free wa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo nyoma odi gu akwam nya da no na mapapa betimi aboa magana afa ne to mapapa efra of the government, which we talk about the ministries, the government, when he does road, is he doing it for the government or he's doing it for the people? When he does the hospital. So we must be, in this regard, it's not prudent to be thinking about, this is the government who must suffer and these are the people who must get a relief. The government does the projects for the people. So you may talk about corruption, you may talk about size of government, yes, but 90%, 95% of everything government does, it does it for the people. So you can't say that, what the government is more
more or less enjoying. I mean, what in that sense, what they are doing is also unprecedented. The fact that fuel is being reduced by 50% when fuel prices have more than doubled. It's almost like they are now getting quota of the fuel that they are not doing enough. For me, it's the size of government, the ministries and that's the only area. But what they have done is quite commendable. Nipa Wooten Kai Ahenkan Board Chairman Edema Ghana Revenue Authority GRA Kwono Professor Stephen Adey Yankwa Yanim Ewa Enumenonsia Ahenkan Kasiebo no emo Enanwada Enya Ushemwa District Ahudromo Enya womu nyina ya Farmers Day Ena Kuafo ya bobo wama baswa Nana wabi buza se enti Farmers Day na ankwankwasi December biema na tie Chenchirenche no ankasa no nyame adoma wochena ena eba so na enam so ema soafo abedi akira wo hwe enuane ne awrekwa chansam so onimonyamfo yaw adofrempon ede atu dwaye a wo kire se de ntia afie ye hunu ne sare nyane se Ghana sika samsa ne akwa koduro no ewie se moako ne adu enu nti ana omode sa agina yesie ne ba ya district ahuduro mu edi kan eye Farmers Day no ebo akuafo abaso ansa ena chenchireche no eba so wotuo ne nsam so no se nyame yadoma ochena 2nd December 2022 empanifo bebodem ewa poemantamu kuropon kofodua na wose kofodua no bebo dwadata na empanifo akuafo wonom aboa magana yenya aduane adie enya fufu adie enya mpesi adie no womo ahwabo womo abaso wotuo ne nsam no se nyame yadoma wochena chima piesie adusho boy gaga premai 1D 1F ado gaga no ankasa the guy's skin the guy's president wobeba be piemu ewo dwumadie na se na akuafo womo abom homoden eye afie we nyina mu no ya bo wonom abaso Afi afashe se de siti no se de we are city aye na the committee no se ye bema region bia in sector you do nyina na 15 regions na back of India ha no ho kan no de na anosh ye se ye bema region this there need the national award winner for afare for the equal including cocoa farmers nyina ye bia India ha ye to win the money echina ye dey the kan ye bia no brother no no kwada dey kofobia that is system rate again so we talk to see and ma kwebo mo yo system rate ha we are dey move and na dey award winner no aposombo ko akwamu ba ko chia ko bohime explain the climate the whole day with the dem you be share the corporate million the president na kasa election obaba dey mu nyawa be catch na what the award winner no prices na amawo Nipa Wooten Kai Ghana de semamba wa yoswafo abedi akira wo hwe nuane ene eye akuayo samso onimanyamfo yaw adofrempon na owura adofrempon sanso to asubie ya na wo kire mu se akuafo yankwafo bia yentimi yi wo mu wa Ghana ha wo makwa kwese kokroboti ukwati wo mu ese wo kwa akwabopo a enye ye da enye ye na enye ye china enu nti no eyade ase akuafo wo mbebo maba so na wo wie no se aban no nyoma nkodi gu akwam se kafie wode be ma akuafo mabo momode no esane COVID-19 Russia Ukraine ya asasa nyoma se wiema Ghana esi kasama aye nsere aye basa ntino nyoma no amosusu ye no ambamu sa nanso wo mo eka kire akuafo se nyoma mo de be ma wo nyambo a wo kira no emu be yedu kakra nanso no se ebre ko nanim na economy ni sanja nanso yi a dia a chance ene ye de be ma wonom a whole lot of support from government, and that is exactly what you're doing under the Practice of Food and Health program. And then I feel with them in terms of supply, with fertilizer, but still there is adequate supply of improved other essential services for those who they are very experienced. We have numbers now. It's not adequate there, but far better than we used to have. Almost all available. The only handicap by the fertilizer suppliers, I want you to be very fertilizer board by the budget here. No, I can't be the toy about the supper and slow for peace. Other than the for the just by a bomb fire set a fear babies to be once piano higher shadow. I give out back of the club and it means adequate fertilizer sample. Without them, humanity will not exist.
na mo te tro for the double point na na mo moye na ye mo ko for apaso te be yo biga wo te ni o pata o mo akoto aye kweduma no nipa wote nkan ayaswafo abedi akira wo hwanuane ene ekuayo nsam so wa Ghana oni monyamfo yaw ado frempo yankwa yanim ewo enumedonsia Ahenkan Kasiebo no emo na wo kira wadwen 0594 841044 YouTube ni Facebook so ubetumi atwa apetim yade wadwen chano ebeba na ansa ne ebekwa eye efiewrafo no so no ma yefa seda ema Pama Plaza Hotel. No more quadai quadro ho. Bronya ye benya ho. B Plaza Hotel na sa de ne ko. Bar ho restaurant to aduane bia pedi obenya di. Drink bia no one wo pa wunya. B Plaza Hotel. Wunya bowura dan ni mu akwen size bed orthopedic papa bi. Condition de ye wache dan na bosso. Wo ho beto se ho bejo fom enu ntino ya ka bi Plaza Hotel a minu ya ne anim de ya ka ena afa bamba samsu jana so ye pa na kira kwan eni achem da MTT di kwan so ana se achem odan ho no a wa Church of Pentecost enkwantanu branch no wugina hoto wani a bi Plaza Hotel ena bohwe frempanifo se ena me ne me kanchema me ne me sweet papa ya badwojo ya ho ye change position na mpamagro na aye dedede esa no na mpamagro no asesa na styles no krampo asesa enu ti fra wa mo no bejo so 0249 855396 0249 855396 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Jubilee Hospital say yankancho say nei waye bibi ma wo honam no ensisi so wapomu ankasa nhye da ensisi so a bra ho na beje ayaresha papa ho no mo no yegina so 24/7 apre wo nkwa e de ama ebia wo yade na agbo wo no umpeso obia be hu ntwom enti wo pe private room a eni watwa fofo mo na tonkwa hu say bam Jubilee Hospital for private rooms ewo ho ena fe lab wo ho yen hwohwe omojam ujunsom usei ya be ni nyina edi amane ehu ya de kura etete wo pharmacy wo ho ntinya fe na wi abokakra bi ahye wo di betwa fa kromu akopa durato beba na asrefa da bi Jubilee Hospital wo mu pharmacy oba yafu no unya fa akura ne betom se pewa eye Jubilee esense anasefo no wabotrese be dandan wa makwada no wabasasi so akura ne hye yafu nkura betimi ehunu so ya oba anase bema uwu wie so apos na take no so ya be kire aduane akura na so adie ye we no ye ni sei ne nantiemu ne sififrem bibia mu kama yade ne bi so ani nyina nya ayo sekansam ene mpane wo ebi won ma kasa che ebi won ma psychologically no ohia kasa enu ntino counseling unit so ekoso eni ene kura ni padua no enipa sabe chimato bi ba wani hu a ya papa enu nti eye clinic nso ewo ho diabetes for ni hypertension mo clinic wa Jubilee Hospital nti ya mo nko kanti wo ho nti aduane a apomodin wo mu ho ene ya ma wo adie insurance so eye adwuma nti eye Jubilee achem dabo abo kwantempone so amantra sam so ne so a na Jubilee Hospital wobo ene adura na ju sei na wutwa mu a wo nkania no Jubilee Hospital nkania no ahu de atro Jubilee no aso gini 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 ofra wa mu a won bejo so dodo afa yanko yanim ewa Kasiebo no emwe kasama for edema rent control department eye owura Emmanuel Bosu
wodi atu dwa ya wo kire mu sesese no enyoma bebre no na ekoso wo gan hanom a asefim ye pa wo ba kwa abrane owo sikanti no akwaje dan wakwaje dan no a enyoma ensem fata de hu hia no wo ye esa so no ankasa ne su ne ban odenam no saa no wote obi altimi sesa ne nti wo kwatena dan ni mu a de ensem fata nkoa no wo ye wo ba hu obi no akwaje dan no wotimu wo bakro no edro na adwo a ani onam ajeje nkofo nuoma obu akura no a wobeje dan no de ensem fata no de dan ne eye nanso wo se efiewura no mo a wo masisisi wo mu fie no wo mo ncheke sa de no mbuku o de hia ne se wayi usika to wo se bam enya sika no yitu wona nani so biribiri no obubu nani alaba prepre ni wia no akwache o se dan na nie wo toilet ni wo bafu ni aha se no wura ha bapie ha aha wura no akire no kwaso de menua na enu mo no wura Emmanuel kposu echese saade no enye enu ntini se wo mu de emra bi ba ya wo mu gusu etrotro mra ne keka bomu a se wo ye fie wura na so wuju obi tena fie wa bra ni panu ni ba bi ofire adwuma wa ye na wanfa wani kotra wi se hune santem nkonkwohwe ya enye emra ne bediu enti wo mu gusu aya wo mu etrotro kwa na da be ka bomu se wa wo metro mra na wie na parliament so baji atum se pro no enye fie wura no mu a wonom obi betro mu fie a wo mu ni ba bia nipa ni fire no wo ma so ba ye he na wo se kweni so wo mu keka bomu wie na ebeye mra ne agetumu na so wo ye fie wura na obi betra fie na wan busa no ba bia wo firi na boni bi sidie beso mu se kabo menua fie